Hancur-hancur kayak ini kan enggak. Jig apa hadiah dari Outfield. Ngerti nih, amis jignya. Betul. Coba pakai lure terjelek di dunia ya. Lalu suhu gitu. Tekan mau. Coba tes. Hey, strike. Betul. Wait. Panik. Panik. Bluefin kan ber. Berah. Ini teh bereh kayak jig. Micro jig 10 gram. Ya. Oke, kita lempar lagi jignya udah hancur kayak ini kan enggak. Jig apa hadiah dari Outfield nih. Ngerti nih, amis jignya. Kita coba lagi ya. Bismillah. Mudah-mudahan ada babonnya ya. Coba aja.
Kita coba pakai lure terjelek di dunia ya. Udah lusuh kali ni. Apakah mau? Coba tes. Bismillah aja. Kita mau. Hah? Hah? Pak? Oh, mana depu? Mana tu? Hah? Nyo, katu tak ke? Enggak, hantai botu no. Lale, puhui aja sorak. Alu-alu je cik, rumput je. Toket-toket cik. Bukum je cik, yang penting strike. Hei, strike. Wuhui. Strike. Wuhui. Makanya yang penting rajin lempar. Wuhui. Gede ni rekan angler, bluefin. Oh, mak dibawa ke batu. Yang penting rajin lempar, bluefin lo. Ni lurnya lusuh lidah nih. Wuhui. Penting rajin lempar ya. Aduh.
Aduh. Rilis, auto rilis.